Munini wa President William Ruto uria uraragia ri mwena wa Tala County ya Machakos amenereirie mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga hamwe na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni undu wa kire ugite ni mukoroko wa gutongoria matarĩ na cioneki. Kuungana kushinda mtu haiwezi kusaidia mtu yeyote. Waungane watafute kwanza sera. They must first have an agenda for Kenya. You cannot just meet or unite merely because you want to defeat somebody. Na msipomshinda. Ni thutha wa Odinga hamwe na Kalonzo kuga marĩ na mũbango wa kũrurumũra mayo ma ngwatanĩro ya NASA nĩguo makamĩhũthĩra ĩta bathi ya kũrũnda Ruto gĩthurano-inĩ kinene kia mwaka ũkĩte. Tuko na sababu ya kutaka tuingie katika serikali tubadilishe mambo ya Wakenya. Na mimi na Kalonzo hatuwezi kukosana. Tutakubaliana tu. Tutasimama pamoja. Bado vitu vinaundwa. Na kwa hivyo vitaelea. We have of course NASA, hatuja tupilia mbali NASA. Technically it is there. Hakuna mmoja wetu peke yake anaweza kuwa rais wa Kenya. Mkikosa kushikana, mutashindwa na huyu mtu. Na hatutaki kuingia kwa wheelbarrow. I do not want. Ni urumwe uratindikwo ni miena itiganite iria itikitie noyo ingihota kung'ethanira na munini wa president na kuringana nao hindi o yothe mari manyitanira matirĩ maga kuhotana ona angikorwo uhotani ucio ni ugomagirwo ni mihinga. 2002 tulikuja pamoja. Wewe, Mheshimiwa Kibaki, mimi nilikuwa ndani, Mheshimiwa Wamalwa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, saa 4:30 moja alikuwa ameenda nyumbani. Ni kwa sababu gani hamuwezi mkafanya namna hiyo? Charity, I want you to know, Kalonzo will not run alone. Kwanza Mungu ako pamoja nasi. Alright? Tuko na huyu ndugu Raila ambaye tunajuana sana. Kalonzo augite ino ti thabari ya kurikia ri wiki na ndateyanĩirie ngwatanĩro ya One Kenya Alliance iria mobete na Musalia Mudavadi wa ANC, Senator wa Siaya Moses Wetangula, ũndũ ũmwe na wa Baringo Gideon Moi, na angĩkorwo nĩ mekũriũkia NASA, arũmĩrĩri ao megũkorwo metereire kuona nũ gatagatĩ ka Raila, Kalonzo na Mudavadi ũkwĩyeheria kĩhĩtahĩtano-inĩ nĩguo makorwo na mũtongoria ũmwe. Maya magĩthiaga na mbere nake mũtongoria wa kĩama kĩa ANC Musalia Mudavadi aumagarĩte nginyagia gĩcũa-inĩ nĩguo kũgucĩrĩria kura cia mwana ũyũ kĩondo-inĩ gĩake kĩa mwaka wa 2022. Wale wamekuwa wakisema kwamba labda watu wa magharibi hawajashikana. Mimi nataka niwaulize, ikiwa Speaker Marende amesimama hapa na ametoa sauti yake na mumesikia, what other bigger voice would you be waiting for from Western Kenya? Musalia aumĩtwo thutha nĩ atongoria matiganĩte kuma ithũĩro rĩa bũrũri arĩa maugĩte Musalia nĩwe mwaria wao na nĩwe megũthiĩ na mbere na kũhũrĩra ndebe bũrũri-inĩ wothe nĩguo gũtigĩrĩra nĩ akaingĩra thingira-inĩ wa iregi mwaka ũkĩte. Sasa nikiweka kwa ratili, mimi naona mtu mmoja tu ambaye anaonekana iko timamu na ufisadi hakuna, hatujaona. Na sioni kama hata utakuwako wakati wowote, na ndio sababu nimeandamana na yeye kuja kuongeza majira. Mkichagua Mheshimiwa Raila, Kenya nusu itashangilia na Kenya nusu itakasirika. Mkichagua Mheshimiwa Ruto, Kenya nusu itafurahia na Kenya nusu itakasirika. Lakini mkitaka yule mtu ambaye Kenya nzima itafurahia ni huyo Musalia Mudavadi. Girifotera Inoro TV. Jitagwo Gathoni wajihia.